Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsa sama na yan na pamumuluan pansuuran. Kapaguran yan sa giyang kaya Masjidin Nabawi sa Madinah. Manop na yan mapagrawran. So katawan tanwag yang kaya ingat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bihira agyang ko tuwa kapuguran yan saya. Paman na nakabugar nakakinang ba puguradangan san? Wayo. Kataya biya kabugar agyang kaya uran. So mga tao nasisira na matatago sa giyang kaya darpa ng mga payong ng mga ala. So giyang ko to ba bibihira giyang ko to kapuguran niya saya. Sama na yan na pamumulan na giyang kaya uran na mala. Ayaw to mapenutulan misir kano na giyang kaya kaya uran niya saya alungan na di maat na miyawlaw lamang buayas iku masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyakaisan alungan na di maat apapangusyat sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tumitindig sa kanyan na miyakauma o di na miyakasuldag yung kutua sa katawa mamasag yung kutua paitaw na ayapitaro yan na ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya binasa su mga udina miya binasa su tamok tano udina pito mo tamukan tano nagu piyang alangan naging kuto paman na mga lalan na pangnikasi ko Allah subhanahu wa ta'ala sa uran na gyang kuto masa udina isa gyang kuto oras na miya ngani sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa uran na penutul nu Anas agyang kuto akyagira nabitan wa Muhammad Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna sa miya katlo na punutul nu Anas at tigyan na sa agyang kuto masa na masaw tuwa laon paman na miya tiya dauran nagu soalungan na lumiyaon sa agyang kuto masera agito agyang kuto paman na tigo mama amya nga bibinasa so paman na mga pamumulan kagigyan kuto laon na katawan tanwa ira sa mga pamumulan na auran na nakapakaya mga bibinas. Agyang utubam yung mga nisunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa uran na penutul nu Anas sa tigyan agyang kutwa masa na laon na daakila ya gubun nagyang kutwa kaya pakapasad duaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na badna paman na miyati mo agyang kuto gebun na miuran sa agyang kaiyadar pa nabitan wa Muhammad miuran sa agyang kaiya Masjidin Nabawi alungan utwa dimat lagi dia pa maalungan na dimat sugi kaya mga pagaritan no na napiapan na paman na uran agyang kaiya maatagiran na kebebay aniran giga piasa ya kebebay aniran suran oy kenapa siara ketanwa paman agi dam yuran na uman isa na pelagui kakapaman nayad na kapipikiran yan nun na miya sakit ako di nantun asan miya bos ako giya nga mga tao na kebebay siran agi ka iya paman na kiyauran yan saya na gyang kutob man na kiyaw mauisap man na di maat na miya kasulad man na gyang kuto mama sa gyang kuto suldan yan si ikumuna di maat na supan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di mangusyat miya kasul sa kanya mati na ya Rasulullah miya ka bibinasap man so pito mo tamukan tano na gumiya piyang alangan man natigyan so pangalalat na panganikap man si iku Allah subhanahu wa ta'ala api tarag man nagyang kuto auran kaya kisa manuto na miya kaysa kapitugaw inapuguran din sa gyang kaya Madinah darapa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya nganip man sunabitan wa Muhammad
Wa miyang ni man sunabitan wa Muhammad atigin Allahumma hawalaina la alaina. Naguso padagyang ko tuwa paman na pangani nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naging ko tuwa masa na tigup man o mga sahaba paguran. Nagu paman na daalungan. Uwid na saging ko tuwa kaya pakapasad mamanga ni nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyang ilay-ilay agiyang ko tuwa paman na alungan. Miyang ilay-ilay so alungan. Sama na ito mga bangsami na paman na sunabitan wa Muhammad na giyang ko tuwa panganinian na tatarimaan lagi daging ko tuwa miya panutultan wa paman na miya ko mama apang ni sauran na ini pamangani una miyang ni sauran sunabitan wa Muhammad na saging ko tuwa masana miuran. Na namiya ko makman sa iyong ikadu kadimaat na tiga na ya Rasulullah na pangan yang kapman na paman na mitar gusuran na kalagi diyan apa man na miyang abibina sa sumanga tamok na miyang nipman sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lagi diyan na miya dagi ang Taurat. So masyaallah gyang ko tutultan na alungan mambu adimaat na lagi dagi nga iya paman na gawi iman to sa Madinah. Alungan na dimaat alungan na dimaat na miuran saya sama na paguran ipuno to sa gyang ko tawak to subuh na tama sa gyang kaya kakum gyang kaya khutbatul jumu'ah isa man na ada saya pernah kapag bangis sa ikadu di mati man to na ada saya pensama na ya kapangot to bai why gyang kaya mati timutim mga tao na maatagiran sa man gyang kaya uran nagu adan sirat bala sangkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakalamapia salam rakanusa na langulanguan mga bangsami matatago sa giyan kanan na darapatano sa Pilipinas sa Mindanao Visayas Luzon na nasalam rakanulangon nagu sa mga bangsami matatago sa giyan kay abroad na nasalam rakanu insyaallah na makatutulatan sa Makkah. Kasi ko mapita insyaallah na baga misan makasung kagiti paman na schedule agency mapita ikasung misagyang kanan na magka al-mukarrama kaang kami makapagumrah. Kami makapagumrah. Yung ito ba miya ka pia-pia kagi paman na miya tabuta saya na miya tabuta agyan kaiyauran na bad na yap kesalak agyang kaya kapuguran yan saya na pilay tagyang ko tuwa bubaya nagu kapipi aginawa kagada magyang kaya mga tao saya titwiran ko kububayan suran nagu manisa na di mamanganis wallahu subhanahu wa ta'ala kagi katawan tanwa igir apaganay o di na puguran na supang ni natatarimaan dia kaya mga tao saya mga pagaritan wa mga Muslim na pagaritan di pamangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.